Oyilunga lomkhonto wesizwe ukhulume nama-fighters wathi ayikho nje lento ukuthi i-MK izodestroya i-EFF. Okokuqala bona bahluleka ukuthi bakhuze upresident wabo uJulius Malema ngenkathi adelela upresident Jacob Zuma. Kodwa uma amalunga omkhonto wesizwe eyibuyiselela sekungathi manje bayabasukela ekubeni kuyena uJulius Malema owaqhatha yonke lento. Ziyakhala ama-fighter. Sondelani la ama-fighter. Wonke umuntu we-EFF akasondele la. Ngiyanizwa nje niyakhuluma ama-fighter. Ngithi hayi vele MK izodestroya i-EFF. Cha. Khipha ama-video nikhuluma kabi nge-MK. Nahlula ukukhuza upresident wenu. Adelela i-MK, adelela upresident Jacob Zuma. Animkhuzanga nathi ukhulume kahle. Mangabe ke ama-commander asephindiselela asezibuyisela ngake le nduku nasenawasola. Cha. Umuntu waqhatha lempi upresident wenu. Lento ngiyayibona ukuthi ngeke izigcine kahle. Yogcina ngegazi. Yabo. UMalema mdala mayingaka ubhadlela enhloko kwakungamela akhulume lamagama awakhuluma laphana. Because uqhatha izwe. Yabo. Uyaqhatha. Akahlanganisa abantu abamnyama uyaqhatha. Yena njengopresident lamagama lawo amfanele ayokhuluma kabi ngeMK nangoZuma. Yabo. Nayo ukhulunyiswa ukukwata. Ukhulunyiswa ienga. Yabo. Nyalo sezoxabana sodwa la kuma social network. Xabane sodwa endleleni ngenxa kapresident wenu ongakwazi ukukhuluma. Akafunde ukukhuluma president wenu. Mdala mayingaka. Yabo. Mdala mayingaka. Akekho umuntu ongathatha i-decision athathele omunye umuntu ukuthi enzeni. Mina nje angeke ungitshela ukuthi mina angiyekele i-MK ngiyojoina ini. Mina ngenza into ngoba kufuna mina. Yabo. Fana le video yalo baba lo kade bemkhiphisa iskipha se-EFF. Lo yababa lo uyikhiphele yena bakazi bemforced. Uyikhiphele yena iskipha se-EFF. Mdala lo yababa lo bekumele asho yena ukuthi cha mina ngi-EFF lokuqina ngifight. Angeke ngiphume ekubeni i-EFF ngijoyina umkhonto wesizwe ngisifuna iskipha somkhonto wesizwe. But ugumlile yena. Wafaka iskipha somkhonto wesizwe. Zethi nina hayi vele i-MK izodestroya i-EFF ayikho lonto leyo. Ayikho lonto leyo. Ma-fighter. Hayi wo. Yekela nje ukukhuluma kabi nge-MK ngoba nathi mase sikhuluma kabi nge-EFF angeke kube mnandi vele sizophindiselela nathi. Ngiyabonga.